Riu wakiri Karen Nyamu arenda anake aria othe marekereirio umuthi kuma kuria maranyititwo migwate maikio ngono ni borithi niguo mateithiririe gwika uthuthuria wa ciiko cia unyitani migwate. Karen Nyamu uria wikirire unganja ati andu aya maranyititwo migwate ni thirikari arenda maikio ngono niguo maheane uhoro wega uria marari noguo kungimenyeka wega aria mareka mituko ino ya kunyitana migwate. Akenya mwena wa comment section makorwo makiyumiria na njira nene muno na makorwo makiandiko onge makiruta maoni tofauti ange bagoka Karen Nyamu ungikorwo ni mwana wake ndangekwa akiaria na njira eno ingi ange makorwo makiuga anake matifati gukorwo magikinya thini wa ceceni cia borithi kuona gutiramenyeka ni marafuatiriza ndeto ino ya kweheria anake aya na Kenya maundu mothe no makorwo makihotekeka na anake no makorwo makiona uru. Hena Faith Katana aikia muhu wake akauga God didn't remove the Red Sea, he parted it. God does not always remove your problems, but he will make a way for you to get through them. And Joe Banks KE akawa the abductors and killers squad are answerable to Ruto. Even the police don't know them. This woman knows that. Na Lydia Gitahi kichwa imejaa tu ngono nikigeciragia ta Karangu na mundu ugwitwo Kushi Jackton akawa Besigye wa Uganda. Was he abducted by Gachagua and taken to Uganda without Kenya police? And where? How unsafe are in this country? Na George Junge akauga mutwe wake wina hatika ya mwiciririe na Simon Ngasha aikia muhu wake akauga humbe riria arakomete thibitari thino urari wa mutwe na mugoho wa mwaura agaikia muhu wake ategwitigira akauga I read a story that Karen Nyamu was used to lull Jacob Juma to the death trap. He was sent by Kasongo na Jessica Mwasaka walea wako afike hapo akuwe kidnapped useme hivyo. Na Lilian wa Jiro akago utakajuireire ndoikerita nikyo ukwaria ogwo no umenye koiga gatune mwamukaniro ndoi rucio rugakia atia hihi woigwe uruo ruria ruina aciari acio. Na Shishege mukamia kauga we mutumia uyu umenye wina ciana utige urimo. People who are coming out of trauma washikwe ni uri mutwe mwega. Na Samcom Gesho hiakawa even a fool is considered wise when in silence. Why can't she be silent instead of yapping her nonsense to the families affected? Na Daniel Geshira agaikia korwa kiugo wacha washikwe ndio wapate adabu, watu waache kutumiwa na wanasiasa. Na Virginia kama adiaka avai Karen niwese Madhare Hospital ni ya Muthaiga uende huko. Na LC Selafina kwa Mungu asaidie wake hapotee siku mbili tuone kama akirudi atakuwa na the same opinion. Na Ithaga akawa nema ino ni Nyamu hiafio. Na Honorable William Safi akahuyu na yeye ni nini kinamsumbua. Na George Karungo akauka wa Kikuyu emotions kwani kusema kwenye walikuwa na chenye wanajua shida iko wapi. Na Selectress Ann akaigua ogui na nyoka BS akawa eno ne gui ya modo na to gui tu ne gui ya muhaiso jegeno koro ne moro wa nyina niguo ongira kirugo kiuga. Na wacu Njoroge akauga kwani hamjamalizana nao. May God protect this generation, this government want to finish them. Na Karokioi moments akawa nilisahau ni wakili. I'm just wondering whether yeye bado ana practice kama wakili jameni. Na Honorable William Safi akauga kwani huyu mama ananyesha washikwe tena. Haha hii Kenya iko na mambo. Na Mwangi Mwaniki akauga ati umesema ni lawyer ama ni lawyer, kuna kitu nataka kuconfirm. Na Mary Mwende akauga does he even listen to herself well? Na Joseph Gashura gaikia muhu wake akauga jigua na muhu wate kwanyu weraine waugire gita ndingiiganana na akiri cio ni ciugo cia matondu nduri onake toxic brain. Na Masha HSC akauga na nima amina wicirunde gitumi uthaka waku wa utuire irio cia rume. Na Merimso akawa matapono uga wanirire urimo waku pitisha thuno. Comment icio twagikorwo tugithoma twathoma comments iria cikorirwo cikiandikwo ni andu ngurani te maoni maitu ta Mwangi wa Mohoro. Koguo ungiko wina kiuria o giothe ithuĩ teithio ungiko kiuria kiu twika o kaundu karia twiga fair news. Uguo niguo twagikorwo tugika na
ati kiri na ngajeti ithu toko tugithoma o comments uria ciagikorirwo ikirekererio kuonania ati Karen Nyamu ni agakorirwo akiruta ndumiriri yake ati anake aria barakorirwo makirekererio mabati gukorwo makinyitwo ni borithi koguo maoni ma a Kenya nimo twagikorwo tugithoma niyo twitaga fair comment guku ni kwa Mwangi wa Mohoro ni no ngwihoya na gitio kinene witikire gukorwo gitufollow mwena wa YouTube kuria twita Mwangi wa Mohoro na mwena wa TikTok gukorwo gitufollow ta Mwangi wa Mohoro ukorwo comment ukorwo download video ciitu gaci cia WhatsApp niga tugagikorwo tuikinya rimwe mbere nginya muthenya ungi twirigane.